Ауылдашлар, достлар, кайтқан қонақлар. Біз сізні ауыл бәйрәмендә көруге бик шат. Кызыл чишмәм, чишмә башым, әниемдәй йөрәктә, мәрхәмәтлем булып һәр чак яшә изге сурәттә. Шул тын чишмә еллар буе хисләремә кушылып улаккан. Тик бер генә йотым эчәр идем. Бабам чапкан имән улактан. Шул тын чишмә еллар буе читтә, хисләремә кушылып ул аккан. Тик бер генә йотым эчәр идем. Бабам чапкан имән улактан. Хөрмәтле авылдашларыбыз, бәйрәмебезне авылыбызның Галләмовлар гаиләсе дәвам итә. Аларның онагы Шамил Хаҗиев. Хаҗиев, бик зур рәхмәт. Ул үзе турында үзе әйтеп узар, әйме, Шамил? Бик зур рәхмәт, хәерле көннәр. Әйдәгез әле, кышлар белән бер-беребезне алкышлыйбыз. Киттек бергәләп. Борынгыдан килгән гадәт, исәнлекне сорашу. Гомерлеккә истә кала, бер күрешеп очрашу. Исәнмесез ятын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым. Исәнмесез вә галәйкүм әссәлам, рәхмәт җыелып килгәнсез, барчагызга күп сәлам. Barchagızga sәлам юлыйм, ничек килеп җиттегез, күңелгә рәхәт бирә, сезнең нурлы йөзегез. Исәнмесез ятын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым. Исәнмесез вә галәйкүм әссәлам, рәхмәт җыелып килгәнсез, барчагызга күп сәлам. Хәйрәт авылдашлар, бергәләп кул шаулыйк әле. Рәхәтләндереп. Елмайып сәлам бирәм мондагы балаларга, хөрмәте белән баш иям әби һәм бабайларга. Исәнмесез ятын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле тамашачым.
başlaşıp İsen misiniz ve aleyküm esselam Rahmet jıyılıp değilgenisiz Barşa kızığa küsselam Rahmet jıyılıp değilgenisiz Barşa kızığa küsselam Barşa kızığa küsselam Barşa kızığa küsselam Bir sıra başlayın Matur kayıklarımızı şivlemeyiz. Zaten bulunuz. Biz rahmet kilesi şer. Şamil Hasipov! Biz rahmet. Bek zor rahmet. Молодец. Indi sahna bizning turuna Qizil Chishma için o'zining vaqtin ham kichin beruvchi Yangi Qadi jirligi o'z idorasi raisi Mingaray Minahmatovichni chaqiramiz. Onun yordami bilan avlumizda yangi turbalar qo'yilib suv kiritildi. Onun da bizga aytasi so'zlari bordir. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayırlı günler, hürmetli Kızıl Çişmeler. Bugünkü mana bunday motor bayramga qaytgan qonaqlar. Men o'zim Big Shotman avul jirligi raisi olarak mana sizni barıg'izni da Yangi Qadi avul jirliginde imенно mana bugun Kızıl Çişme avulunda shunday zo'r bayramga isen sağ selamet barıg'izda qaytgansiz. Iniqlaringiz Tuğanlarınız, kıdalarınız, kıdalarınız, barısı da buna bugünkü sekinde görüşkensiz. Biz Big Shot'mız. Buna nerse aytib uzmakçı bula. Hele buna tantananı başlap jibergenden sonra şunday korap tırdım, oylab oturam, özüm video düşürem. Действительно buna bu Kızıl Çişme avulunda jırlı, mınglı, işke suyuçen, jitekçi, halık yaşı. Alar bilen indi 2013 yılda bu vazifada işlevimden birli alar bilen birge işleyim. Alar her bir subotniklar bulsun mu? Bütün türlü merapiriyatiyalar bulsun mu? Biz alar bilen her vakitte de birge işledik. Bu avullarını bitinde biz her vakitte de alarının gerdemi bilen. Bunda bitinde Kızıl Çişme'de halık bir küp yaşamasa da no. Respublikamızın türlü tarmaklarında Kızıl Çişmeler büyük küp. Onlar her vakitte de birge sileşip kinin bilgililer, например, onlar ayteler bugün de biz kaytabız emeğe. Şuluk günü segatinde onlar kaytıp jiteler emeğe bitinisi, kırmızkalar kebek. İşlerin işçiler jiyiştiralar, rahmetini ayteler, kitip baralar. Onlarga büyük zor rahmetini aytesim kele bu işte katnaşucu avuldaşlarga, Kızıl Çişme'ye tuğan avuldaşlarga, uyuşturucu Enes Galyanov'a büyük zor rahmetini aytesim kele. Ondan soң Egdes abıyga, Ferit abıyga, Rozaliya apaga, Muhammetovlarga ailesine, Mingazovlarga ailesine, kimler mene antılıp kalgan, onların barısına da büyük zor rahmetlimen. Çünkü esenlikte, sağlıkta meşlayıp turib, motor aldağısı yıllarda da şılay çiraşırga etsin. Amin, amin. Bek zor rahmet. Sizge bizning bilegimiz var. Sizning ishlagan ishlaringizni barsına göre, ondan soň endi bizning avul turunda shunday kitap әзірләдік. Рахим етек sizge bu bölek. Bek zor rahmet. Her kişi öz gimirining bir şırında ötkenlerge eğlenip karıy. Birevler irterek, ikincileri sığırak, koy birleri bik sığ. Biz kimler? Nesil nesibimiz, ırı kardeşlerimiz, ebi babalarımız kimler bulgan? Nişik gün kürgenler? Koyda bizning çişme başımız. Bizning ati-anilarimiz, burungi abi babalarimiz özlerin unutmauların, nesil jiplarining izilmauların, oldagi bunlarning iyilikli, imanlı, görkem turmushda bolularına sıyınıp, baygılarına kiyinip, özleri için dua kütüp, balalarına, unut çaklarına bakillik tilep yatalardır.
Аларның яшәү елларын, тормыш кыенлыкларын, яңа буыннарның хәтерләве, белүе, өйрәнүе барыбыз өчен дә кадерле. Biz инде монда Готин Рифкат абыйны чакырабыз. Готин Рифкат. Авылдашлар, чакырылган кунаклар, bu авылның киленнәре, bu авылның киявләре. Бүген менә бу мәҗлестә безнең Кызыл Чишмә турында китап чыкты. Менә исегездә булса, әле 2 ел гына элек тегендә уздырылганда мин чыгышымда әйткән идем. Безгә ничек булса да менә бу үзебезнең китабыбызны чыгарып, бит үзебезнең паспортыбызны булдырырга кирәк дигән идем. Иншаллах, менә бүген бөтенегез күрәсез, бүген ул китап барлыкка килде. Менә аның эчтәлеген уйлап карагыз, бит ачып карагыз. Бу китапны Розалия ханым шундый итеп эшләде, бит. Чыгымнары ниләре ягада торсын аның. Бизәнеше, зәвыклы шундай эшләнеше үзегез күрдегез. Менә исегездә булса, без Кызыл Чишмәдә җыелып, то есть Түбән Камада җыелып, бит техникумда ул шунда укыта. Ничә тапкыр җыелып, значит, аның эчтәлеге турында сөйләштек. Менә шунда уртак фикергә килдек. Безнең совет бар иде. Уртак фикергә килгәчтән соң, әйдәгез әле, бөтен авылларның китабы, безнең авылның китабы үзенчәлекле булсын дидек. Үзенчәлекле авылның китабын кем кулына алып укый, ул аны сразу аңлый. Монда бу китапта һәр семья, һәр гаилә, мин үзем өчен дә бик күп яңалыклар ачтым. Менә уйлап карагыз әле, минем күршедәгенә менә Тәлгат тора иде, бүген мескен мәрхүмнәр Галия апалар тора иде, Күбебезнең бит белмибез, эчтәлеген белмидек, яшәдек бергә, уйламадык. Менә бу китапны алып укып карагыз әле. Безнең авылда нинди шәхесләр булган, кемнәр яшәгән, һәрберсенең үзенең кулы белән һәр семьядан кеше язып бирде. Розалия ханым аны редактировать итеп, шундый матур итеп эшләде. Бүген без мактанып әйтәләбез. Мондый уникальный китап әле Татарстанда юктыр дип уйлыйм. Монда бер нинди дә тегенең икәндә. Һәр семья, һәр внук бөтенесе кулга алырга тиеш. Моның, значит, механизмын беләсез, Розалия ханым безнең сайтта да куя материалы, монда да әйтә ул, әйдәгез бу чыккан хезмәтне бүген рәхмәтләр әйтеп алыйк, кулланыйк, бу Кызыл Чишмәнең паспортының дәвамы. Без бүген әле шундый китаплар чыгарабыз икән, шулай җыелабыз икән, без бөтенебез дә исән. Безне менә шул әйбер китабыбыз нык бәйләячәк, потому что китапны укыган сайын уйланасың. Күпме әйберләрне белмәгәнбез икәнбез дип. Сәламе белән авылыбызда туып үскән Исмагыйлов Рәдиснең улы Ислам башкаруында музыкаль сәлам. Tanıma ömürler yaz gibi kötədir, şəşəşin görsən də utanma. Yaz ilə qəmkidə ömür şulay üdə, utanma, utanma, utanma. Yaz ilə qəmkidə ömür şulay üdə, utanma, utanma, utanma. Utanma bitsine uluzandı veren, şəşəşin kürsən də utanma. Siğanası bulğan ağbəxi turşardı, yaxdı gün həri bit uzmağa. Ağbəxi turşardı, siğanası bulğan, yaxdı gün həri bit uzmağa.
düşsəng də utanma. Yas ilə ғəm kitə Qımış ulay üdə utanma, utanma, utanma. Yas ilə ғəm kitə Qımış ulay üdə utanma, utanma, utanma. Sözünü Sayfulinler ailesinden Hafiz'ga biremiz. Rahimit Hafiz. Kelgani apanın mana bu avul kitabı turunda. Bu kitapның dünyaga barlıkka kelүүnүнө bizning яки sebepçi деп ойлойм. Ол өзінің boş vakitlarında avulda bolsunmu, tereyakta bolsunmu, nindi pagoda, nindi gene haller bulmasında kitapka özünün defterine yazıp baraydı. Anın yıldını, anın eğer giysen, mına şunu bıyıklı defteri elip yatır edi. Ol indi avullar tarala başlagaç, bu avul halkı deyip indi bizde indi ılagaya başladık indi bizning balalarga, özünün balalarına, ınıklarına, ınıkçıklarına unutmasınlar, işte kalsın bu avulun girilip yaşayan çakları beten içe getirgen indi yaşayan çakını, matur çakların, bulgandır türlü çakları, ol bitesin terka bargan, bana etige rahmet. İn birinci, anın işin devam ettiği olarak, apa Rosalia Nebi oluruna deyip kadir indeşabiz indi. Yüzünün bilimi boyunca filoloji fenleri kandidatı olarak anın tecrübesi var. Ol etinin işin devam etip, buna şimdi kitap bastırıp çıkarırga yüzüne geç taptı. Anarga Kuday yardım verdi. En birinci mıraşınsı. Avul halkı da ol beten simyanın ciri babasına hatli belirşip, koyan anın şul hatli vakıtı olgan, çıdamlığı jetken, biz yüzümüzde şakkata yanında tırsak da jet kişilerge bilinecektir indi. Büyük zor iş işledi. Bu indi avul köleminde dibersek de indi yazıcı deyip ibersen de ne bulmaz indi. Anargaydı rüsetilerge tağın aldaki günlerde yüzünün bilimleri, tecrübeleri boyunca şul направлениеда deyip indi işlep tağın yanı icatlar, yanı kitaplar icat etsin. Anarga özün gömür televiziydi biz Sayfulinler simyası anın bile gırılanabız. Мен авылдашларына шулай Инде җәмәгать каршыбызда үзенең музыкаль сәламе белән авылыбызда туып үскән Гениятов әнәснең оныкчыгы Әмилә башкаруында музыкаль сәлам.
нәрсә генә булса да, менә шушы Кызыл Чишмәгә ниндидер кагылышы булган кешеләр җыелган монда. Менә бәләкәй авылларның аның шундый бер үзенчәлеге бар. Ниндидер, белмим, ул дуслык дип атаргамы, әллә бәлки бит ул җир сүдер. Менә без зур авылларда туганнар, үзебезнеңгә менә әтиәниләрең исән булганда бит инде әйтәләр, әтиәниләрнең кадерен белергә, авылың исән булганда авылның кадерен белергә дип. Әлегә аны аңламыйсың, чөнки син югалту ачысын кичермәгән. Менә бәләкәй авылларда ул ниндидер шундый бер тыйымлау бар. Менә бүген иртәгә бәлки синең авылың булмас, шунарга күрә менә авылдашлар менә шулай җыелып кайтып ниндидер бәйрәмнәр уздыралар. Ничектер берсе белән берсе күбрәк очрашырга тырышалар, ничек кенә булмасын. Менә бәләкәй авылларга менә бу хас әйбер бар. Аннары тагын бер үзенчәлеге бар. Менә без аны сөйләшеп торабыз инде. Бәләкәй авыллардан менә чыккан кешеләр, алар әгәрдән ниндидер бер спонсорлык ярдәме күрсәтә торган кешеләр булса, алар аны кызганып тормыйлар. Хәтта менә шушы сабан туйларын, авыл көннәрен уздыру өчен үзләре башлап йөриләр. Бигрәк тә инде менә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушыны аны барыбер менә нәрсәндер оештырганда, менә мин төрле чаралар оештыручы, аны бит барыбер кемдер башлап җибәрә, кемдер әйтә. Менә шушындый кешеләр бардыр. Рәхмәт сезгә менә шулай башлап әйтеп халыкны менә шулай җыштырганыгыз өчен. Менә кем икәнлеген белмим, шулай да әйдәгез андый кешеләргә кул чабый әле, рәхмәт дисеннән. Андый кешеләр тыйнак була инде. Алар исем, фамилия атап дигән инде үзләрен алай афишировать итәргә, аларның максатлары да түгел, алар менә шулай җыелу, туган җирендә менә шулай бергә күңел ачу. Менә узган ел без Иншар дигән авылның Şeşe Apa'nın eytesi sizler var Zeyline turunda. Başlaganını birle bizden beyramlarda biyip yeri. Mine şunun için minenarga üzümden kulum bilen işlegen ülegime tapşırar. Rahmet Şeşe Apa. Bik zorladınız Zeyline ne busa bizden Zeyline. Maladiyet Zeyline. Buldurasın. İngelik söz ne? Kerim'ge bireviz. Kerim, Rahim'in mınday maksat var. Kim balasısın? Kim senin baban, onun ismi nişik? Şundan başka bir söz ne? Benim babam İlhat. Benim ismim Kerim. Abdullah Tukay tuğan avul. Dağ başına asılgandır bizning avul. Bir çeşme var, yakın bizning avulga. Avulubizning men, su edemin bilem. Şuңар күрә, сөям җаным тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әүвәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Расулебез Мөхәммәдне. Ничек мехнат, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп Kara jirni, suka bilen, yırtıp yürgenlerim. Bu dünyada belki küp işler körem. Bilgisizdir, kaya taşlar bu takdirim. Kaya barsam, kayda tırsam, nişlesem de, hatırımda menge kalır, doğan jirim. Kerim, maladiyet. Şu halimatır silerden, tak. Mene bunda tağın bir matur kız var. Şu matur kızga siz birebіз, o özü bilen özü tanıştıra. Jirde miğay ne gerek?
Etide ni kirek. Jirde miwa ni kirek. Beski sürgün öy kirek. Jirde miwa ni kirek. Tukan usken il kirek. Jirde miwa ni kirek. Men geymen jir kirek. Tenzil apasıyla anık şıkın bulduğun ve anıladık biz. Her jigitlerge siz bilebiz. Rahimit. İsemiz. Min çeşek ebinin anıgı. Benim ismim Azamat. Gabdullah Tukay, Tuhan Til. İ Tuhan Til, İ Matur Til. Elkemnen Tili. Dünyada küp nerse bildim, sin Tuhan Til arkalı. İn elek bu til bilen, eniyem bişekte kilegen, anları tiner buye, ebiyem hikaye silegen. İ Tuhan Til, her vakitte yardımen bilensinin. Keşkineden anlaşılgan, şıtlığım, kaygım benim. Молодец. Қазір міне мында Сайфуллиндар нәсілінен Зәлине деген қызға сіз береміз. Зәлине, рахмет. Мен Глизянова Зарина, 6 yaş. Kazanda yaşayım. Alfiye abin anığı. Dağ başına salınğandır bizden avıl. Bir çeşme var, yakın bizden avılğa ol. Al bizden yemin, suyu temin bilen. Şunlar göre siyem, canım tenim bilen. İsten çıkmımında minnem kurganlarım. Şatlık bilen oynap, gömür sürganlarım. Abı bilen birgeleşip, kara jirne, suka bilen yırtıp yırganlarım. Ay молодец. Біздің таң кім Сілемен кім қалды әлі? Ay сұлу рахмет. Benim ebiyim Enşe, Gabdullah Tukay, Korluğaş. Köpten tügül bizden tereзе kapkaşım. Oya etti benim sügen Korluğaşım. O gün boyu ağzı bilen balşık taşı, balşık bilen motor etip oya yası. Köp işledi erinmişe, bara şıgardığım motor balalardı. Aşıksalar Korluğaş'ın balaları, şibin şirki tutup kaydı anaları. Korluğaş'ım gemsiz, uzun kara tünde, katıyıklı yasında, almayttında. Bir kanatın astına tığa başın, uyanmıyor. Bütün kişi doğuşlansın, kükresin. Yıldır gelsin yaşın. Tün boy nindi katı jil ismesin. Ne bulsa da, bari da bir anın için uyanmıyor. Sirketmi de bir için. Balalar eydezeli hazır kullarını kulga tutabız. Elbilerinizi tutuguz, kullarını kiligiz. Sizin Silemen mi niye sizin? Eyde, rahmet. Silesin mi? Silemez Eyde. Eyde güzeli. Tak, bir gün.
Gezeli bilekler alır da rahim itiniz. Nefis abiler alır da bilekler. Günü güleler, Allah'ı gönlü şaşakillerden. Allah'ı gönlü şaşakillerden. Yaş olamam yemin. Biz rahmet şey göyle, verenler bile. Şamil Hazipov. Rahmet bek zor. Tuğan şağını da başıgım yanıma Hıyalım da şulay başıgım Girdeler yukmima Baralım mintima İsseler de ciller barışıma Girdeler yukmima Baralım mintima İsseler de ciller barışıma Uyansın yaş güngel, yakalar vakit tügel Saf mehabbet için bu yazılar Güngel gün kurday, hisler yazı gecebeday Aytmışlar mini vasıl yar Güngel gün kurday, hisler yazı gecebeday Aytmışlar mini vasıl yar Tuğan şağını da başıgım yanıma Hıyalım da şulay başıgım Girdeler yukmima Baralım minsima İsseler de ciller barışıma Girdeler yukmima Baralım minsima İsseler de ciller barışıma Allah bizme Girdeler yukmima Baralım minsima İsseler de ciller barışıma Girdeler yukmima Baytırmen minsima İsseler de ciller barışıma İsseler de ciller barışıma Rahmet Alıp barışımız Nefis Saymardanov, ikincisi. Alıp barışısı Rozaliya Nebiyullah kızı. Kıymetli avdaşlar, bize şunday günlerle ağıl, biz yakınlaşıp gile. Rahmetin eylesin gile Nefis'e, Saymardanov'a. İyisizge de şolay Rozaliya yapar. Nefis. Barınızga da bir rahmet, şu halde batırdır cılışıp patkansız. Hazır bizning ozan vakıtı yakınlaştı, şuna göre biz Ceyda tabina. Ceyda tabi. Siz ne şakırabız? Yallahu Ekber. Yallahu Ekber. Yallahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah.
هيا غلل غلق يا الله أكبر يا الله أكبر لا إله إلا الله. Sevimsiz hürmetli avuldaşlar, mine sizin karşınızda bugünkü beyramning hep kişileri, olar bizning pişik kişileri ve seride yanlara kelip basalı. Olar bugünkü hizmet koydular. Bugünkü saat işten turib oshlarni pishirib qo'ydilar. Berengisinde pişe, oshida pişe, tavuğda pişe, etida pişe. Mine bu hanımlarning, motor hanımlarning eleşi bek zo'r bo'ldi. Bunda bizning tep pishikchimiz Zilfinur. Zilfinur bir iki so'zga aytib o'tsangiz, inxorishim. Nersalar ishladingiz bugun? Siz o'zingni necha his etasiz? Men bugun o'zimni shu xatli ko'tarinki kayf bilan o'zimni his etaman. Men bunda o'zimning bütün avuldaşlarimni, klassdoshlarimni, do'stlarimni ko'raman. Biz shu xatli tirishib azirlaymiz bugun. Sariq etinden, tavuq etinden oshlar pishiramiz. Şeyler yapıyoruz, piroklar, şunday zo'r bagat isterler bilen bizim avuldaşlarımızı, dostlarımızı, klassdaşlarımızı sıylarga deb hazırlandınız. Bu bayramning ikinci pişikçisi, bizim baş pişikçilerinde artık işlemçi kişimiz Elfiye'ye sürdürüyoruz. Allah'a şükür, böyle başkarıp çıkabız deyip turabız. Şunday rahat, şunday köngülli, bütün halk qaytgan elezrek bir çılıp tatırganı bir isi bulganга ko'ra qaytmasdalar. No Allah'a şükür. Indi şun köngülden bulsa, bana şun köngülden şunday motor isterler buldu Allah'a şükür. Mene bu dostlarım, bütün tuğanlarım, dostlarımın da, bütün avuldaşlar qaytganlar, şunday zor güçten aşağı bile qaytganlar barsına da Allah'ın rahmet eylesin. Kadrinde mene bizim bu kilinni biz, ana ismi İnci, bu şu hali oşsuğa usta, ona siz vermişe hiç mümkün değil. Mene biz meninde, bunda kilinde, avulda da birge qaytib beribіз, mujigimiz bilen birge, birge. Mujigim da özü bizim avuldan, Sayfulindalar kilinni indi men birge qaytib beribіз biz, yılda Allah'a şükür. Көңелле, bütün kişiler qaytkanlar. Tırşabız indi qaytamiz. Bizning rahmetçiga sizlarga bizning yanımda starşu kelinimizler var. Ona da siz bir bana gelin. Ну, старший келин deyip мен de indi. Bu bizning ratma kelin. Bik tırışıp her birimize tırışabız indi. Kunaklar da aybetkene uzdırıp jibersek bik şart dolar biz şul. Rahmet. Kızlar sizge barınızga rahmet, hizmetinizge rahmet, молодцы. Rahmet. Kendile Tahir kızı mene 17. yılda kadar vafat oldu içenlere. Gelmesinin de ruhları, şartlıkları yaptığı kıl bizden razı bulgan kalbe tanış yatıların nasıydı. Gelem şeriflerden fasıl bulgan ezir soğuklar katı verelerine. Bizimizin de elik belik bilmeyesini tuğan günahlarımızı yarlağa. Tuğan libedetlerimizi riyadan uzdurmayınca hataların, kimçiliklerin vafu iken kalbe kabul itibar. Baş gümreye ömerlerin, tuğan namazlarımızı, tutkan urasalarımızı, çalgan kırbanlarımızı, tuğan zikirlerimizi, birgen sadakalarımızı kabul itibar. Dünyada yaşayan devletlerine muhtaçlıklarımızı düşürme. Tenlerimizge selametlik, canlarımızga tınçlık bir amin. Kalip yüzlerimizni, mangay yüzlerimizni yaktı kıl amin. Başlarımızga kamil gatıl zirek zihin ütken fikir, yumşak fikir kürkem kılık dolu iman bir. İmanımızı nıgıt dilimimizde zihnimizni arttır Rabbim Allah'ım. Yüzümüzni, yakınlarımızı bele kosaga facigaga duçar etme. İstebizge para kaygı salma, ilge ginge iminlik bir sulu şefete görsetme. Fahığından, nefahığından sakla. Dünyaya gelgen afetini bizge yakın ciberme Rabbim. Yüzümüzni, yakınlarımızı, hidayette bulmaganlarımızı hidayetke gündür. Secde ehillerimizin imanlarındır. Bilimli abruylu ehiller bulup cipligilerin tetmin etti Rabbim Allah'ım. Bir de kul küterip duruşçular eğer de şifaga muhtaç iken hemmesine de şifa bir Rabbim Allah'ım. Dünyada gömel gibedet hayır ihsan bilen yaşatın. Ölüm vakitleri cidkeçe savurulan satulun bir amin. Can verilen vakitlarımızda, amanet canımızda tapsırılan vakitlarımızda La ilahe illallah kelimetleri bilen cennetini türüp cigil tapsırılan nasip et. İman bilen, akıl bilen üstüdürüne küçergen nasip et. Kabirge barıp tırkırgende rahmetler iştelerin karşılar. Seyel sınavların cigil et kabir gazabından imin kılın. Allah'ın cenneti kıyametke cennet eder. Yuvarı firdevs cennetlerine tutaştır Rabbim. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rabbi firli validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab.
Так, aşağı varız. Давай, бегом. Hürmetli yoldaşlar, hem indi tuğanlarım bugün bu yıl bizning minim avtorlukta şahsen Kızılçeşme Avlu Tarixi izinden degan kitap bastırıp çıkarıldı. Bu kitapның ehin digehane kitap. Birinchidan bu benim etiyim Nebula Ula Niyetul'un işin devam ettirdi. Çünkü bu vakit olgan sayın defterliklerinde bizning istiriklerin yazı baraydı. İkinciden bizning avul halkı turunda şunday motor kitap bastırıp onlarni tarixta qoldirasım keldi. Şahsen bu kitapta avul halkı turunda, onun o'tgani turunda, onun negizlari turunda, bizning eng yaratib yashagan internat turmushimiz turunda, andan so'ng endi shag'in o'rni bor bizning ulug' kishilarning bunlarga aytgan tilaklari deb hisoblanadi. Jiyonni avul kunini o'tkazishga siz nechalik asarlandingiz? Bu fikr qachon tug'di? Bu fikr bizning bu jiyonni o'tkazish ko'pdan beri endi bu yilgina tugul oldu. Biz 2010 yılda başladık bu meclis o'tkazuvlarni, Qirg'anuku meclis o'tkazuvlarni. Angacha biz o'tkazaydik Saban to'ylari. Saban to'ylari birinchi yil bordi da 10 yilda qirg'inlik bo'lgach biz endi o'ylashdik, nechikda bo'lsa avulda jiyilishga, ko'rishga deb o'yladik. Endi shu taqdim bo'ldi Qirg'anuku majlisi. Andan so'ng endi Qirg'anuku majlisi oldindan bir necha minutlik, yarım saatlik, bir saatlik konsertlar qo'yildi. Bu bolalar uchun konsert, bunday tatarcha olib boriladi, bu konsert, tatarcha biylar, jurlar olib boriladi, o'tanda shigarlar sizlar, duolar o'qiladi, shu konsertda endi yanlar so'ng endi Qirg'anuku majlisi bo'ladi. Har yilni uzdiraladi. Onun şirati var, onda kişiler yazarlar, gayyalar o'zlari o'ylaydilarda, uzdira olalarmi yo'qmi bu meclisni zaявка beradilar, biz onu şirat yazib qo'yamiz. Bizning mana shu nimalarni, meclislarni uyushtiruvchilarning aktivi var, aktiv. Bu aktivda har gayyadan bir kishi bo'lgan deyish. Va shu kishilar bilan siylashamiz. Aldagi yillarga planlar quramiz. O'zgan ishlarni barlab chiqamiz, andan endi kemchiliklar bo'lgan, ularni barlab chiqamiz endi. Yemine anek şirati var halde birinchi yil bizning o'zi şirat var. Bu meclislardan o'tadi. Bu endi обязательно tugul. Bu meclislardan o'zdiruv anda обязаловка tugul. Kimning qo'lidan keladi, kimning tilagi bor, shular o'zdira oladi. Bunda bir xalq jiyla 250 xalqda jiyla, mana shu istalarındagina bizning endi başta şulay 250 xalq aşatılar işitdiler. Yedigalar xalq Trilaklardan qaytalar, Sibirdan da qaytalar, Batmoskovyadan, Magitagovskiyagından, Samarkanddan bir ko'p xalq qayta, shunda biz uchrashamiz. Tag'in narsa aytirga. Şu şaranın terbiyevi yağı turunda, mana qasr bitinde aytdilar, hali duo qiladilar, virtual dunyo bishaklar dedilar. Kishini atiler, aniler shundan bizga biz ularga da qilamiz, ular bizga qarab o'tirib bizlarning duolarini qilarlardir endi. Bizga mana shunday ingibat endi bizning bolalar bizning uchun ishlarni tushiralar, bitinisi de bunda bizning oldan chiqqan bizning atiyanilarga tegil. Anda mana bütün xalqning da tuğanlar shunday atalar. Mana biz shuning ichida endi ular da saqlanadi, biz de shu mana bir yog'i shu endi. Anlarsın balalar da mana opsiyon deydilar shunda bizning balalar, unutlar mana ular bizda shunday tag'in nechikdir продолжение bo'lar deb endi biz endi turishamiz. Şu tradisiya devam etsin. Atur shaharda borgachda o'zib ketasan. Mudda qaytgach sen shunda bo'lganing, bunda tanishlar yangadan qaytib. Mana shu yoqlar endi. Shu mana atirsiz shu. Yari, rahmat. Qayıtam eli tuğan avlıma, yaşlık yıllarımı sağınıp, telaşılgan neni şağıma,
şağıma damarımız şuşu avılda telaşılgan neni şağıma damarımız şuşu avılda Koyutam eli tuğan avlıma Devalarga koytam canımını Canga yakın tuğan ziriken Tuğan zirkey üze jariken Canga yakın tuğan ziriken Tuğan zirkey üze jariken